Da li znate da 2/3 najvećih firmi u Srbiji na prosečno uloženih 100 evra u biznis naprave manje od 10 evra profita? Ili u prevodu oplode kapital po stopi prinosa od oko 10% godišnje. Ovo su rezultati analize bilansa svih velikih i srednjih firmi u Srbiji u 2023. godini. Ako pogledamo još dublje, vidjet ćemo da polovina svih velikih i srednjih firmi, inače ovo su firme koje čine oko 3% svih firmi u Srbiji, ali prave oko 70-80% profita cijele naše privrede. Bilansi su im provereni od strane nezavisnih revizora i tako dalje. Znači, najveće i najozbiljnije firme, polovina svih tih firmi pravi prinos koji je manji od skromnih 6,5%. Šta nam ovo govori? Ovaj prinos je tek nešto malo bolji od kamate koju banke naplaćuju na kredite odobrene privredi. Prevodu prenisko, imajući u vidu rizike sa kojima se privrednici nose. Banke odobre kredit i to je to, uzmu 6,5%, firme uzmu taj kredit, vode biznis, rizikuju i na kraju zarade tih istih 6,5%, taman toliko da plate kamatu. I ovo mi je slika i prilika kako se u Srbiji upravlja poslovnim financijama. Ukratko, novac ozbiljno curi. Moje ime je Dejan Ćirković, imam preko 15 godina iskustva u svetu finansija i u ovom videu pomoći ću vam da otkrijete koliko novca curi, gde i kako da to rešite.